Well, for luck dujo maulubuwa itame be TV channel tini ati ba were kama watika neno wiji tima tek to trial ngoma tika time ket me bolo kwi primary ati ki joma gitika chung mene ni kwi pa boss me go team utum maber da ati kwegi live wan camera ko niang matut ki bodgi ichaw maket man ngoga ko matika time apo ajuru tu nyingu apo matek da nyak luni ki dega Joffrey ana tie la chung pa boss mega atia jan pa boss mega gen matika time kombete kui eno merke boli public but teacher me guru public primary wachi lutino te school ke biene ba were komber mo ale wati ba were machon mati guru site kan gen matika time ma wan luak ma wador maduong ma yiwa peyom nying lu bol kui ma geno chone ke kome yelo bok nying gi pere but nying gi uno geno choyo chidong luak tika wachi nying ino ne tika kelo nying machon da gen tika penyo ni nying gi ino ne pengo pere en madano tika yele ye kombeti ne gi ino ne mer kongene niang pela tien ma megi boss me be ke pere dong mer no dong ke riata gebo chako jemo kombeti okay now kid mo chaka kwere na ni udiko ni owe chama kid man ngoga ko motika ni amatut ni tika time exactly Gilmatica time era ye wa o kan charo security police officer go bino ke chako luongo nying dano chi jomo kene go no nyingi pere ene gilmo chake chi womo no bedo manok en pelok pa nying ino ni chi put komber ke yero MPs pa mon ke kem pat pacho put pe ke yero loka put tek pe mar put amiro ni kama nying wati ye eyo wati miro ni kama nying wati ye Dalwe mere kome kada umpe ID national ID pe kampe je jemu tieba endo ni bi manyete verification no nying utier tien nying pe yes para Mono Gilmatica time yene guru city